Mama akwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Nia notification bell no so for more news. Ebusuafo journalist ya okase na otron krade ama notness. Ochre se ese notness for no ka kire oman pani dada John Dramani Mahama se Vice President Dr. Bawumia says he to Frank Adiama NPP amayoku no usa. Omapenda da Mahama ye peninsin no. Enti omapenda da Mahama ye peninsin na asebio ne ne menkuko yie no anase binsisi so no. E so Vice President Dr. Bawumia ho kwaje futu. Adenti na journalist e ka say. O kire say omapenda da Mahama obeye president. Wankasa ko no dem regiment ni afa free education bi anko free SHS. Afa anko ho. Inti mofra dodo na no ye kayo pa MPP Bawumia ketua wabe initiate free SHS obo akobi omo wenti bi ankone nso no abesi kayo center ewo Kumasi na Nkrade ama omo so omo nkosua nails driving niama bebre wo ho no omampenda da Mahama you are still promising say oba kayo na no wonye papa dey papa chese ko unia ketua no nkosua yansa yenti ensema ode etudwa former President John Dramani Mahama among for one of almost sofa. Ghana open mantam wa almost chiramopa, Northern region, where in some Cheniakasa, a baby betina konyaso, a man crako school. Mama will enjoy a free school. Unyanu enjoy it. Now school is free in the Northern region. Sabi unya konya bedi mampaini, nanka esa sabi ukaifi, now flash it back. Now come Bawumia no and confirm not to come on Yanum. Cheniakasa. And confirm. Wobia who work school, work yansa. Ghana for to Abama. Wabam Payni, Namia Shirao. Kofina Kusia Unianum Nabo Unianum. Satuamo up Senabea Unia Huberto moi. Wouldn't confirm the Kusia, say, one yan confirm. The patron of a Timmy. Cheniakasa. What Tamalin Potomati, Tincomonopa. Cheniakasa. A baby Tenassi Dabia or Mississippi not. Bawumia dwene Dr. Bawumia tie na dwen waseme so me ye nodna ye nkrofo na ebre me dia me nto Nkonfem na mo mema mo ntetiye true why enti true why mampayiri a woba Dr. Bawumia watimi atete enkura ne se makro etwibas Ghana ha anya woni wo mama etumpan oni akuma ne Dr. Bawumia wanyini chale bebre Ba wa tres ya dwene hunyansa se de bio men crofo bra men crofo so in the north wo northern region atem ye pa enti ma men tre no mo amanfo tumi so sa papantre e wo muti so enso tabo mo awi abo a ebo mo atoda bia hu mo na yesu ni awerho onua kuma hunyansa se da bi meyi mo afiri sa atebia mu wa yi o ma afiri mu ampa o se ye nya wo na san bra Oba osia bedi a wose mesia ma monkoko na omagimi etumpan no dena se na omagimi ana asabe asambisa omagimi what the card ya confirm aba a confirm no ko ntime mu ha konta wo so omatutu omkobokina omontaban ya gitum obi aba mo training ebi abis ebi ya mowre ebi mu sese ni panim omugiska go mboto mo mani agisese ebi twi basas Unyan musume nkancho so mu hia nkokoma etumpan and kukoma is not a policy anya de bia betimi abo anuan amomotimi akoso e ba chotie nkoma no ye pa ya ke social intervention anuoma ya touch the ordinary Ghanaian wo bia woni bia NDC sabi omuni bi bisa NDC for say policy ban na mo betra Ghana mo dia ba Ghana need the ordinary Ghanaian on the street ne ho atimi atonwo ya baya what did the free senior high school aba and then in Roman drive a kosoro and crabbery school o school did it free ya from class ya bra dear primary and I'm call ye tibra for me TV na adia na rehwo asefem sa wo classroom o ye exams na teacher ni page na ba e dia asema school fees wontua ye brimu ni apamo jenia kasa anya na me ho mabranche ameduru ba bia aduru yo case a police case about when in the canoe. The one that said the area who said, as a statesman, if you see primary school basing when you're bound to pass one and Yamahama goes, I'm opening now.
Munya free education. Free education. Ya na mo me nana. Me maame ni nua mo bia no onya secondary school ko ye. Me nanam koko ko safia koko. Safia science brother Felix ye ka ya sase ye da ho nantim akura na wundru da. And so mo ba me nanam ase bia no ho mo ofo ho ahwa mo yo mo wie form 4 na. Asa obi antimi akwa secondary school watimi abege. So ati ase ye de omo koko sika. And so mo sabi esiem koko bia ni ho afiri oba. Ya di ahwemu nyina saa nya sonfa so tinka mo de amunya ya ne se mo de besom oman Ghana na mfa so aba mo de da bi mo agiji scholarship ekọ nyina akọ school abrochire aba mo ba so fa mesom kakra na de amunya ya mo fa mebo oman Ghana na mo de abehye mo de behye Ghana mo agya ho wu akọ wa meja legacy wo ba ye MP be ye ho ahwan kro no na abebo oman Ghana wo ba ye minister abebo ye kro no abaji double salary na ka de muko pa cha o fe ne yeti se muko pa cha ma na akufu ado ti ase anka wempo na se nka odeda na akufu ado ase na Ghana mfa sa abone na wudi ye nke mfa ncha wo na emomu wasa de bio wasa bani sabi ebi fini bia sa ja ho no sa ja ko wanya legacy ba kwa pepe yenya papa bi obeye MP be ye minister obedi Ghana sika baji double salary for 4 years na emomu no edu echire 4 years no obenya opportunity ebe call ebe ye friend say chief amaka ne sempo ho parliament then the amaka say Felix come on speaker of parliament me da say speaker of parliament when ya legacy ba ko me say papa we na wodi mra we ba ye ama Ghana fo timi mra so be dwafo mu di debate ya ma mu di tu mu a ya trato ya imebi mi ho wo de oba ya ne say utimi tu parliament house ni won ko yucho na wa ko di 1 month wo de say nkofo edi wachi na wa bobo of mine ka no akwa aba 2 weeks na uko no abo mane ka no akwa aba 3 weeks na uko last minute so akon so afa de wo simi change majority mama be minority mama minority be majority enya wa person aka de ne besi omo be this speaker of parliament bia obi a legacy of parliament house a uko kan a wo benya fa so omani nya so wo de wo ayi ya friend say ayi amamu Ghana mu ntokwa ne amamu ntokwa anyway na person de ba man Ghana nti Nyankopon ma ne mem na me betua o papa papa ayi abangbagbe nkwala daachi mo bro wa for daachi awisi abo nyanka daachi na pese wo de sha utwunum no na wo de kofie no Nyankopon wo betua o papa wo tu de be pia fru sebe wachi na pinsuo egu ubokas na ya wo hihye nim ko hwini adai but the friends in some year and me rehu you rehu papa sa dey ti de se ba ni sa last minute akọ na se kwa da na parliament house ye ho abibia ya mra wo so te bra so ya lawyer bibia ya mra enti wo de famra kwa no so na fa ye ade a wo kan emfa mra kwa ho bia ba bia wo pa ya enye ye ada na wo ya sa wo ye ni pa boni sam sa enti mo de mo nyu oman Ghana mo de Ghana de yesika mo si su bo bra wono mahama Ghana de yesika hwe ofiri nkwala brama be se monyi munyi so mbeja bibi kakra ma mudin mo mudin wo ban kakra mo mudin wo kakra ni mudin ho hia mo boni ahye mutrim mo ma na mudi so ye hu manum ane boni na afiri mo su kosi mo nas na adware mo sei ada na mo ya Ghana da chi sa nyame be tua mo papa mo sa ni fo mo ma ni mo a mo ma dwen se mo Ghana nya so ndwen yes she Ghana kakra fe speed Ghana eko with MPP government enti nya mo fe because nya mo ya di ade twa mo sa dem ye no mo ntimi nya brother Felix ya di ma mo ntimi nya because mo ni hunim de enti de bia no ko 3 with 3 sa mo ba chicha no modi dam ko ba chicha no modi na the whole majority de bia na ya ho kire your society nim obi ba no ye ni ya mo ba keta ho no mo hwem so mo nsua de wo ho na ye ya na mo san adwirigu nya me betua mo ka wa tera bagwagwe mo ba bre pa mo enuro no mo ba num de titi mimiti ana atu mo yam eno ma num de titi mimiti mo ba huru mo ja mu sa mo ba bre papa Nyankopon sa mo si nyanka no mo ni bie aba bia bo so ho ni bie ni mo browa e mo bo mo de mo si da bi de bia mo ma anyway nko an anya mo yes massa mo ba equality wo man mu nya me obetua mo ka wate na mo akatua no sesa no asa de ama mo chirifo ada na mo yesa
Munya nipa body sense and I know so dance no. And the breaking news na ka na me tin be ka show brother me ka no. Ampa amuya ya.